Moilan aside kawang yang salam ngau chai damna tinet pu awang ba news me GBRN NNCN imane ibua phau ba ja se yang tax collection UAI ke molan de yip halak chingna se imana ta ki bungunang ane hato ki bu ke bona meng mat imane hato contact number the phone meng pa se yang eman NNCN GBR eman kai inform ne meng bungau Konyak kadalan de ponga tamnang ana yelak pa ni so wa news me tini ngani Wai kai bu jamloi kai do bu ching ne pasau nok keng under noklak district mong bu ching jada kada cha libu se atu ki ngaulan phabngunang kata saha libu yichi ba chongai lamo menge wan bu ane ka hai phawo menge wan bu ado ngaulan chai bu ngunang to khai toman moilan ado khibu yadu sau yohlak ching ne ken deng ngolak ching ne ado ngau pong atamnang ano yelak pa Ngaulan chai bu sama tima bom ma business tuiling bolan tokan jaja khibu 26 April ma khongkem bo pon menga se ibu ane chumo kitimao om yang se inang hayang bui deputy commissioner tima bo TC conference hall me 24 April ni 2 pm me iman khongkem bo nyik bu ngaulan chai tamnang tini bu ekamba news me toman bai yun home minister amasa Rahul Gandhi hai West Bengal Chief Minister Hemnida Yong a YEC bu nokon naw ngau bu ngau adaw nginang West Bengal me ane CAA hadawa implement menglak se TMC ane Congress lana hadaw yilang lak se ebu chengma amasa ebuwa hadaw kibu yilang lak bong West Bengal Chief Minister ane Rahul Gandhi emni wong yilang lak se hadaw ki ibu ngonang tini kani mongma yoi hai oklak yoi hai malak se ebu ya ba ngau bu hadaw ngonang West Bengal Chief Minister ya o hadaw CAA hatawa emblem yimeng lak chingna yong wong nang bu phai ngau bu ngonang kai CAA chingma jamloi ngau pang bu ane mop bu ching kemba news me chai dana tini bu konyak news hato malak nang chai bu lai bu nomat asai de kawanga anyai ne moi man pa